sibuya nendoda nikhumbuleke ukuthi ngithe inyanga yamasiko, inyanga yamagugu. As much as ngizwe mfethu simbiza ubaba uNkulunkulu, kodwa singawakhohlwa amasiko wethu. As much as umuntu ohlelelana ezinyanga uKhehlelezi, kodwa nika abanye odokotela ithuba Khehlelezi. Musu kuba ubhongoza wedwa. Ungabhongozi wedwa Khehlelezi, ngoba awumazi ukuthi abantu laba abakulandela bayosindiswa ubani. Kukhona abayosindiswa uwe, kukhona abayosindiswa umuntu ozomletha e-studio bese bethi siyabonga Khehlelezi. Ungizwela uthi ngitheni? Kukhona umuntu ozofika sindisa umuntu esiyom-invite e-studio ebese before ukuthi ayobonga kulowo muntu uyobuya zobonga kuthina. Athi ndoda ibe ngawena ngaba simbona ngalomuntu. Ake sigijime ndoda, kunendoda esibuya nayo. And namhlanje i-topic esikhuluma ngayo, sikhuluma ngokuthi kuyiqiniso yini ukuthi umuntu uyakwazi ukusebenza ngamandla omuntu ephila, noma uyothwebula idlozi asebenze ngomuntu wakini ongasekho, noma sebenze njengezidalwa zomuntu ongasekho emhlabeni, noma sebenze ngomuntu okhona ophilayo, kodwa bethwebula amandla akho waqeda nya. Kunabantu abanenkolelo bathi mina ngathwetshulwa aqedwa nya. Namhlanje sifuna ukwazi ukuthi mawuthwetshulwa uthwetshulwa kanjani. Makuthiwa uthwetshuliwe umuntu ongasekho, uthema uyohlola wathola ukuthi kuthiwa uma wakho bayasebenza ngaye. Sifuna ukwazi ukuthi basebenza kanjani ngoma wakho engasekho emhlabeni. Kuyiqiniso yini lokho? Sifuna ukuthola iqiniso namhlanje ngoba namhlanje sinomela lapho endabuko udokotela umsuthu ophuma phansi le kwahlabisa isigodi le kwaZulu phesheya kathukela. Sifuna ukuzwa namhlanje, sifuna ukuthi ayichaze lento yonke. Ake simfake ngale ngoma. Oh sithi thonga lami lengithuma yonke indawo. Awu usuyabhisana ngibhekele kwale ngithi. Madoda ngakhumbula phansi madoda kwelakithi phansi emon freya ngathumbu kwakhumbula ngisemncane. Uma lingithuma lingikhombisa lithi uye emazweni manje futhi uyahamba amazwe wonke, uhamba ngomsebenzi. Siyokunika yonke into oyifuna uma uhloniphile. Namanje ngisathoba kogogo ngiyathoba bomkhulu. Ngiyalandela imithetho yona yonke nanke yisho. Noma ngaze ngibe gqoke kahle kanjani ngibe imoto ezinhle kanjani kodwa ngeke ngizilithuka ithonga ngithi amadimoni. Lokho ngeke ngikwenze. Afuna ukubiza umgidi mkhulu ke ngisho impela kwemanzi phansi. Kube manzi phansi mfowethu kushushu. Right mfowethu siyabingelela dokotela umsuthu ndoda endala ndoda siyabingelela amagalelo akho siyawezwa mfowethu siyazizwa izigi abantu bayasho mfowethu siyayibona imisebenzi uyenza simbizi noma ubani thina la sibiza indoda siyazi ukuthi izofika ibanike abantu usizo olukhulu siyabingelela ndoda amadoda uyaphila kodwa doda sibingelela kakhulu ngibingelela sondele kancane nje kwi-mic sibingelela South Africa yonke Dr. Umsuthu lo inyanga abezizwe umzimba okhala amathamba amanye amadoda ebhodla ubisi nangibhodla amanzi njengengcubo njengenkomo kade efela. Ngithi kunjalo ke sesingenile nathi la ekhaya sesicela nje ukuthi basemukele labo basesandleni sika Dr. K sizokushiwo njalo nathi ezweni. Hey. Uzwile zayibonga ngethi. Hayi kahle. Uma lapho. Uzwe. Ngaza amathakathi lawo. Iyangane lezibakho lemzodela umuntu. Uthi ngo. Iphosa maze ngoba inkomo efela njengenkomo kade yayifela. Awu sindaba ejathibalo. Mfowethu ngaphandle ukuthi simoshe isikhathi mfowethu khona indaba esikulandele yona lana sifuna ukuthi usichazele yona nje kancane esicela ukuthi mfowethu usichazele yona kahle. Kunento abantu abakholela ukuthi umuntu uyakwazi ukusebenza ngenhlanhla yomuntu noma esaphila ethwetshula inhlanhla yakhe yonke noma eseshonile uma wakhe noma ubaba wakhe noma ugogo imndeni eminingi kabene ubende la bathi ulo ayikho lento yakhe uhambile olanda zonke amandla asekhaya wasebenza ngawo. Kungabe kuyiqiniso yini lokho futhi makuthiwa kuyiqiniso ukwenza kanjani makuthiwa kulona iqiniso kusuke kwenzakalani pho? Ngiphinda futhi ngibingelele eSouth Africa yonke into efana naleyo ke Dr. K la masikhuluma ngokuthwetshulwa komuntu. Umuntu uyathwetshulwa engasekho endlule emhlabeni nje athathwe asetshenziswe ukuthi aphendulwe abe umdliwa omunye akwazi futhi kumphendula amsebenzise njengokuthi uthwala ngaye umenza into ezokwazi ukuthi emayekhuluma naye ethi ngifuna manje la ekhaya kwenzeke lokhu nalokhu kube yilona idlozi lakhe kodwa umunye umuntu ningamsebenzeli. So omunye bakwazi futhi ukuthi bamthathe bathwebule ngesithunzi sakhe ephila
izinto zakhe lo muntu uthi uyabheka behamba kahle aphenduka uhlanya nje umuntu kanti sekuthwetshulwe lenhlanhla kuyena kwasekuthwetshulwa kwasithunzi sakhe izinto zakhe zibe bese ziyema ngaleso sikhathi manje ke kuye kufuneka ukuthi umuntu aphume ahamba yobheka izinto zakhe ndena akwazi ukuthi alashwe kuleyo nkinga akasuke ebhekane nayo ngoba okunye asikwenzi ngoba sithanda kodwa sikwenza ngoba isimo singekho right ekhaya bese umuntu adecide ukuthi no mina angeke ngithwale ngomfowethu umfowethu kodwa manje uthothi uyambona ukuthi izinto zakhe zimile yena zakhe ziyaqhubeka so nawe ungakwenza lokho kodwa angirecommend ukuthi wonke umuntu useyogijimela into okuthiwa isithwalo ngoba isithwalo kuyizinto ezithanda ukuthi zidide egcineni kwakhona yeah mfowethu ngiyakuzwa uyayisho lento uthi into ekhona lena ngifuna ukuzwa la ngizwe ukuthi ukhona yini umuthi ngempela ovumela ukuthi thatha idlozi lakini noma thatha umfowenu ubone ukuthi ngcono uthi ngisebenze ngenhlanhla yakhe mina ngikholela ukuthi umuntu nomuntu mfowethu nenhlanhla yakhe azala nayo kodwa ngifuna ukuzwa ukuthi uyakwazi ukuyithatha le nto uthi awungiboleke yona ngeke ngisebenze ngayo kuyakhonakala indoko awukwazi ukuyiboleka mangabe seyithathiwa ngeke ngilinganise nje njengedlozi idlozi kumuntu mangabe umuntu engena ilidlozi kuthiwa naye ingane ingena amadlozi kufanele ihambe iyovalwa ngoba isencane akwenziwa kavalwa umuntu ngoba uma umvalo usukusuvala nenhlanhla zakhe vele already so ekugcineni kwakhona lo muntu impumelelo ayisekho kuyena through ekutheni uyothola uvala idlozi kanti sewuvala nenhlanhla yakhe kanjalo ke nomuntu uma ngabe ezothwebula inhlanhla yakho inhlanhla yomuntu uyayithwebula abantu nangemali afika umuntu aboleka imali kuwena ayithathe imali ahamba afike asebenze ngale mali usethwebula inhlanhla yakho thina ke sibe sesikwazi ukuthi senze izaba ezithile ezithinta izinto ezifana nesifanise njengegroup nje ngiyalinganisa sifanise legroup izinto esikwazi ukuthi okay inhlanhla manje sesiyakha ngenkani ngoba umuntu ezokujimela ukuthatha izinto ezifana necontract izinto ezifana necontract nazo ngiyizwe nje umuntu uma echaza kuthiwa akachaze isithwalo secontract akhulume ngegroup afake igroup phakathi isigroup necontract akufani lokho icontract unikelile ngeminyaka yakho unikiwe isikhathi okufanele usiphile ubuse ube right ekugcineni lento bese iyakudla ihambe nawe okay mfowethu ngiyezwa ukuthi abantu bebekhala ngesound lapha ku Facebook bathi abezwanga ukuthi maqala besiqala sikhuluma ngendaba yokuthi umuntu wakini uyakwazi ukuthatha inhlanhla yakho noma umuntu omelaphi wendabuko noma oyinyanga noma omthandazo uyakwazi ukusebenza ngenhlanhla yakho wena ube ungazi ukuthi useyithathile lento lokuhamba nje nesifuna ukwazi ukuthi kuyiqiniso kangakanani ake sibhekeke la ekuthenini ngempela umuntu akasekho emhlabeni uyakwazi ukuthi ayovuswa bese kuthatha yonke lenhlanhla yakhe kade ephila nayo isetshenzwe ngayo yini ya umuntu uyathengwa ethuneni uyathengwa umuntu isipoki kahle siyinto ngoba umuntu nje mayengasekho uyinto elulwane kakhulu mawufuna kumthatha nje uyakwazi kumthatha ngoba uma uzokwazi ukuthi lo muntu ubizwa ukuthi ubani wakwabani ufika umthathe nje uhambe naye ngoba akusiyona into enzima le kodwa suke sesikhuluma selapha amakhubalo ngoba amakhubalo ayakwazi ukwenza izinto ezinhle ayakwazi ukwenza izinto futhi ezirong so engingakusho nje ngicacise umuntu ongilalela uyasho nje ukuthi lo dokotela unjani cha inyanga ikhola inyanga nje sukuyovuselela inembeze esontweni hayi ngoba ikhola inyanga ikhola inyanga yenza yonke into ngoba uma ufika kumina uthi ufuna umuntu othile angengichaza ukuthi owani kodwa khona sokunikeza gcineni leyo nto lokuya backfire vele ibuya kumina uma kukuthi isono asazi ke noma isona into ekhona ngoba siyabona ababulali bayaphumelela why baphumelela uma ngabe kukhona isona so ilezo zinto lezo kube ngingazisho nje nomfuka mkhulu naye ngiyabona nje ngalana njani umoya mfuka mkhulu ngalana naye ulokho engijeqeza kancane ngiyabona uyacabanga ukuthi mhlambe nawo sethwebulekile hayi no mbuthi ngempela mangilapho ngane yakwethu ukuthi inyanga lapha chaza mntaba ukuthi uwehlukana kanjani phakathi obuvela nokuthatha umuntu inhlanhla yakhe nokunukana ngoba abantu sebenukene kakhulu emndenini eminingi
uthola ukuthi umuntu ade vele hayi mina kuthiwa inhlahla yami kuthiwa yathwetshula ngoba khona ukubhula into eshibhile yazi uzokuhlukanisela la macingwane umuntu wakini uyakwazi ukuthi uyabaza okhokho bakho ukuthi nabo uphahla bobani ubiza bobani amagama abo edlaliso abebizwa kanjani manje noma bencengwa lapha emsamo uma ngikhuluma namathungu ngiwabiza ngiwathakazele ngiwabize nangamagama edlaliso nangeyibongo zabo kuyiyona into yenza ukuthi babe happy basondele eduze akusiyona into enzima leyo ngoba uthatha lo muntu lento kanikezwe yona inyanga ikakhulukazi emndenini ila okwazi ukuthi abantu bephendule izinto khona ngoba umuntu ongayena wakini kunzima ukuthi ayiphendule into ngaphandle komuntu onobuchule like inyanga usuke neaccess ene code yeah manje akusiyontelula komunye umuntu ake siphinde sibheke la baba uMsuthu uyabuza umlaleli manje ekhaya ukuthi mina baba uMsuthu ngifuna uthi yena ufuna lenhlanhla yenkani oyishilo ukuthi ngiyifuna ngenkani ke manje ngithola kanjani kuwe ke ngiyeza kuwe ngizofuna lenhlanhla yenkani uyibeke ngendlela nje ekudala ithemba yakho ngizobanikeza nje enkani la ushuno kale siyawufuna umuntu ngizamnikeza nje i-direction encane ekuthenini lapha ekhaya kaMngomezulu sinesigubhu esibizwa umkhoma esidla amafutha omkhoma siphinde sisebenze futhi ngento engizobiza ngithi kunosandla lapha ekhaya esimvusa khulume nawe sikwazi ukwenzela izinto uma sikhuluma ke ubani uSandra ngikhuluma lo Sandra angisengithe ukushelela akabizwa lo muntu ukuthi ngizovela ngichaze ukuthi ubani kanjani ngoba khona la ngizoba sengigejana khona lesimo sakulolu ekhaya le so izinto ezifana lezo kunebhavu lami nje elibilayo elihlala libila kodwa kaliplaka wendawo la sithi uma sikufaka khona awushi kodwa uyaphumelela ngiphendula le ndoda ingabe umuntu wesifazane noma wesilisa lo khuluma ukuthi ufuna lengane ngoba ukuphumelela abafowethu asisho ukuthi sazi konke kodwa amathongo akithi uma sinikeza ulwazi asinikeza ulwazi oluzosiphakamisa ukuthi sikwazi ukuphakamisa abanye abantu ngoba okubalekile ukuthi abantu baye phambili kunokuthi thina sigcine siye phambili abantu bengayi phambili mfowethu uyabuza umlaleli njengamanje ekhaya ukuthi ngiyafisa ukuya kule ndoda siyokhuluma izinto ezijulile kodwa ke ngiyasaba ukubuza la emoyeni ngifuna ukwazi ukuthi le ndoda mangifuna ukuya kuyona ngithola kanjani ngaziphi ikhathi la itholakala khona ocingweni nanokuthi ngifuna ukukhuluma into ezijulile kodwa ke siphinde sibuyele lapha uthi inyanga ikhola kuya ukuthi ubani ngizwe inyanga engakhola uyibona emehlweni uqhamuthi ayiche le ayina nembeza le nefuthi umuzwayo awungenwa umuntu umuzwayo kufa ngisho inkukhu ecikile nansoke ayingenwa umuntu inyanga enjalo ngiyaye ngithi izo lezi ezingcolayo yabo lezi ezingcolayo hayi cha ayikholwa ngoba nomoya ongcwele mfowethu awuhlale endaweni engcolile umoya kaNkuluNkulu uhlale endaweni kodwa mina mkhulu mina kuyahlula ukufihla iqiniso mkhulu uyabona nje abambalwa ngempela abantu abafana nabo ukwazi ulanda ezinye inyanga mfowethu uyinikeza ithuba njengaleli ezikhuluma nezinto ezijule kangaka leyo nto leyo into enkulu kakhulu umkhulu ukhombisa omunye umoya ngisho befundisi uyabalanda emasontweni uyabehambela futhi abayizinyanga uyabamema futhi lokho kukhombisa ukuthi ujule kangakanani ngosipho sakho namanje nje silandelela ukhokhova umthakathi othi kunebhaveli ebilayo ongaze libilane la otheza khona inkani yenhlanhla ikanye enhlanhla lento inkosi yenhlanhla inkosi yenhlanhla yebo mfowethu awuhlale phezulu kwenamba yakho ngoba abantu balindile manje balindile impela nje sesisuke sasangena saya deep ngitholakala khona la kaMashu umuzi wami kaMashu la ngihlala khona kodwa ngisebenzela komunye umuzi wami wesibili ose Newtown A emaplaza next to Inanda Clip lo muzi la ngisebenzela khona ngithi isibhedlela sami so inamba zami ngitholakala kuzona ngu0766 0766 41 91 67 0766 41
qhubeka 4191 9167 yesibili 078 078 32 32 711 711 34 uDr Msuthi inyanga abezizwe umzimba okhala amathamba amanye amadoda ebhodla ubisi nambhodla amanzi njengengcuba njengenkomo kade efela basho njalo mase bekhuluma baye baningi ukudlula isinda amantshathi balo liyabesinda ngoba loncane kodwa lingaka nolibonayo nje uyalibona ukuthi imncane umkhaba kuphinda uphume hey hayi yakuzwa mfowethu uthe awusiphinde ngenamba ugcina 066 41 9167 0766 41 9167 uma umuntu ehluleka kuyibamba la ayenje ku YouTube ethi DR Msuthi inyanga yabezizwe uyobe sengifika lapho uyowathola ama number wami na ku Facebook page yami DR Msuthi inyanga yabezizwe akube kuhle ezweni lonke siyabonga kakhulu asihlanganeni kusasa siyaworshipa kusasa ungenzeka futhi uhlolele same time same place nginithanda ngothando la love inkosi